أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكهم أنتم كونيني نعم ماما نانغريري ما أعطى ودنغرانو أرى قولي لقو o ternganda nan yugo manda ya garma wa suka manten kuyine kalangare ya garma o ustazunu Abubakar Haidara wa kuyine muwassiri iduru khoteni kenan ale Mahmud bin Bajagi wa kuyine muwassiri iduru khoteni madanu kuluba litijanu konde o kuyine kata sidin qaramon suka manten aro ternganda nan suka manten wala laqike orni dangita insha Allah o maremu wala laqike orni dangita insha Allah. Ora ko yinnanti Allah hare nemando kisen akama birake be aw kamanan tere qabila nundo mena aw kamani du koyiya nanti ko banen kata diganati ike iddebenga purke igarawo Allah harna o ke igarawo kenkiya ni mobe aw munmunu qabila nundo mena kemori hono a bismillah hono digan siren konara hono digan buren konara hono akata makata mo bure atoke mowarsa ma alla la murendi ara la kutu aro madinan kulli katime ora ken qisansa wa ataron kama madinan kora ko yinanti aro sorotu mi an katime kunyi gari hijuma aro kun katime mina no kunwa kembere ngara salama on ko yikunwa kunda ko yinanti aiwa yahudiya nun fay o gongono tin nabi mebe nanti nabi melagare aqi wa tinki nan taga naqi ikunwa kapai wo madinan ko ku gajana ni kari ko adin ko kar mo me kembere nga ya madinan ko ku timera te aiwa o ku haiga buga sayra yahudiya nun kane aiwa o ma sigi ino hiraire kinno kusui soro kutumi islamau nan tubi ni nan kawo Allah haringa nema no kisinga kama utlan Allah dungu to Allah harina nanti ikutungo halle igana diga Madina iwido khotono isse konsu ina salama o ke sanki Madina ora ko inanti kensi na ilankara kengani nabi maun sino tamur hilandinga kembere nga Madina ko iganyini kendi iro sorota miro hilo ali sorota miro hilo iro kenyali kunyali hijon qurani kembere nga igatla hijunga wati be irido khoto iro Allah harenda mewari kembere nga rabbaya muto Allah haren ma silama on kama wati himbe rabbayatul islam hono tin bayatul nisa'i ira ken baya muto Allah haren ma kome wara ken ngala laqan sawata ronga mamoy kembere kunga sagera kenai Allah haren qur'anan qarira wara ko yinanti Allah haren qur'ana yugo qari kama ken qur'ana a amagabo igadiga Madina imoto ken koni Madina konda qur'ana kelungo Madina konda mosiri kemra ira hare wara kata Allah hare ira surohi liqi kata Allah hare nema no kisen akama te kemra ana sire wara kati ya Madina himbe wara iqramu li qur'ani kemra Allah hare da Mus'ab ibn Umair ara kenqi na Kenya amasaderia Madina kemra ken iqramu na qur'ana kemra Mus'ab ibn Umair qibara be danga kenu Madina konna ora ken sawa taron kama ora ko inanti nya ken qili al-muqri nya ken qili ken Qur'ana qaranga na himen qarawndin kemirenga ora ko inanti qabla gabego Madina kun su ko manten tubi Musa ibn Umair kidenga makaran qara ya ma bani Abdul Ashhal qabilan siru ora ken kati ken su ko mantenga na ken sawa tarongama aro himenu ga ertari na sawunya kananga burenga ora kun su ko manten sawa tarongama kemirenga ora ko isa
nabi nyimagun sino tamro sikandi kemre nga tanyere sere kunyambu madina silaminundi nali hiji jamanga benyambu madina nali hiji ke sinenga ka tanyere sere kenyi jamakere kunyi silaminunga tanyere aro soro krai ora ko ina ndi soro tamro siko tanyere ro soro siki kunyi yugunga soro hilinyuno kunyi yagarunga kemre ga tle hiji nga wati be ira soro ile khikata Allah alenga nanti unamme wari ura wati ngini me nanti unamme aqaba nuqwa kemre kebe gani uronta ni sikandi lagare uronta ni sikandi hana kenga nadda khomi 10 walma 11 ngati unamme ino wagemu wati beri tarugum ngara koy mowe ti digante madina ko go ko mana molosi yo ko mana mekhi pour que sere ma bugi sera ora ko ina ndi kem ko tanga Allah hare aro makan ko kunna kan ko tay mosiri kemra ken sawabura madina ko go ili du qoto en su qembanga pour que makan ko nganta baka isera moyiro ke khibara sera Allah ka dungendi ira mekka homa me nay makan ko mabwa sera tanyere aro soro kragi isuka mandena me quraili nyoka mana metir ni tikembira ngatel Allah hare marhinawa ora ko yin nande Allah hare ne manu kisen akama ke qibare ara al abbas bu kesera al abbas ibn abdul muttalib ara kembu kesera ke ko dana al abbas maslamao ka sirani atora mai kene Allah harenga atora mai kene islaminwa kenya sabune Allah harenda bu ke qibare sera ke qibare khore be hani dangi Allah hareno madinan ko na Allah harenda bu kesera tarogo munda ko nanti madinan ko ga koma me isuka homanten time yo kama na metir ne tela Allah hare marwa igo kenga bani yawo Allah harendo al abbas rintenga iyi membu yo kama nali migorni naliro jamakeri birambe igari sabati jamakeri kembere ngaira me kunyi nem palesa al abbas ibn abdul muttalib akenya na sehenjopa al abbas ibn abdul muttalib akenya sehenjopa ate khamo atiya khazrajinko na sawunya madina kenko tanga widdan binikata khazraj qabilan sirni na sawunya kunya gaben musiri ora ko yanti al ausu wal khazraj kunya madina kauni yahudiyanwa bo ugari madina sababu be ariga bunu khobenu ora kunsu ko manten sawu ataron kama kembrenga khazrajinko igabo yen sawura unyu qilli ya ahl al khazra kiyan sawura ala basra kyago te khazraj jama kembrenga tawa tunanti muhammadu ago kuro mena mobe ay mo kento muhammadu abugo kwari wa aro ku yani meserunga ato ku nyandengo na muhammadu tanga na kisini bagi khonunga okatu dangen pakhensui ogu begani aserunga no ku benui ogu nyandeo na tanga na kisini bagi khonunga okatu dangen pakhensui har nay oga matokiro ahaqar lambati agarti haqar labe har nay oga matokira bati ogo ni nyandengo na tanga onda munda toranke ati kembrenga muhammadu yere koni maka yere aw darun taundi aw karamandi ati maka yere aw darun taundi aw karamandi kembrenga ati angun qara lamuru nanti aw diana tai a debenga kingani madina angun madina ko ara lamuru nanti ara aw diana madina kembira aga nay atun nanti agana diga madina ahani lahidu bewtu agara qure kedire gemu khane be go ne dangi ara na aga na tunandi aw kenti manin ara aga na tunanda on gemu khanu go timana ra won gemu khanu be rere kennangi halle aga na tunandi awa kabana baka sere suko mantenga himenu gara sori sere benu gara sori i haqqarlandi ari diga killendi aga na tunanda awa kabana kuma birambe gana to tora kene aw bratini ari na ga tunanda aw kenyana kennangi halle aga na to khana nanti kullay duna ku sabatini kemirenga basintari ara ndiga aga ma basintari ka aga na tunanti kubenu gara sori hakarla ndaro diga killendi aga na tunanti awa la wala kunda aga na tu hila qarin nanti awa yaguni na lawara abu halekata ay madina kemirenga gilisisa mabu hinare kemira qarato o magaire ana tu muhammadu aw darun tagunyari aw haqar tagendi wa awi serundo mena wa awi hawankandi kembere nga na tunanti aro ku lahidunu timani hayni lahidunu benu tara ara ndiga basindari
kaga na tunanti aran ta kunti mani agarna lawara awna yagundi awna lawra e khonunda kinga ne qarato ere gilisisa hinga malato qarato o maire na sabunya darun tawre o ma aw hakarta gari wani hawanganyari wa wisrun yaro mena ala basigra ke koni wati be kiyanya wati be kimira ta Allah harin mesehe Allah harin mira sehen mutu Allah hari ara jopa qur'ana kharayen ara qur'ana aya no wono qara ukama kenna nya hale aro kirkata Allah na Allah mpi wo kiran waju kenna nya hale atlana o qanuni islam wa islama qanuni liri serben wana islam no ango daraja be kitana Allah ma ango daraja be kitana dunar aro lagara Allah renda kensu saw itarun kama kenna ya wati be Jabir ibn Abdullah kenti to kuti Allah harenda kembirenga orni ambaya lema kanga kama orni baya mutanda kanga bane kama ka kiganya wati be te Allah renti nemando kisenga kama tikemira tawoni baya lema onyingira hinu karaga kama aw kella hedungu tunina kumpinu karagina kangai hana aw baya lema onyana ala sam'i wa ta'a nadi aw bayale mawnya ngira aw nge bayale mawnu muke aro e qallabati kenna kangai nadi ora mugu wa ora batu ngana hoho kara ngana takara kenya ho ndara nanti sami'na wa atana kembirenga ana kenya hata wasendi aro wanchonga ati hata wase aro wanchonga ati kem misali na kangai gajange godangi salama undi salami nunda kenya hata waseni mosiri kena kanga jange wadi kenda ghazwatu uhudi gajange na sababunya badir gajange dangi badir gajange grill la hala beri Allah harema giri gajange kanema serbe ga giri dai kamusiki aro surata mirosiko bo ugiri khibara be kanema kende yille umma na ya gajange bo Allah qaranya ulimanan kauna sigi na gajange kenya Allah rudema watla gajanya ke watibe serbenu ga serem purago himenu ga to gajanya ke di kemra qur'ana ayanu aro Allah hare kunda kibarnde ya nanti daraja bego kunda angana serem purago Allah kileni on daraja be kitana ara on maqama be kitana Allah rengra kemgoni aro qur'ana ayanu kembrenga kubenu ga madiga imone honu mera Allah nyaga tigajanya tanalli puruke kungo serem purago kitana mobe kembrenga iwoto ito ke mod bane kensi na ilankara uhudi gajangen kusagari uhudi gajange kenai honu mera mundu Allah ma ti gajangen nali na sawunya serim burawo ya kanike ne mowe kemra uhudi gajangen gari serumbugu uhudi gajangen kibare soye lari mosiri honu ti ombugu oni gaja madina no honu ti ombugu oni gemu komi ken qisanga worni mowe agana kin yora ken katne ma khoniya hata wasen kamara besu wa munda oni gaja ma anda munafiqin bokina ya watu e subu nandiga Allah ranya honu ya serimpure honu jogi kembrenga islaminun jarabi kenga jangir mosiri karangara ya ma Allah harenme kembrenga ken misalim pananga ira gajanga be hata wasendi ken uhud gajanga kembrenga gajanga be ganya wanchonga ati ken kanga jange woti kenda ghazwatu tabuku gajanga ati kenge muti lahala nui limanan kawum palle har mare men gillen tali kenga ati nambu debeni anya kaso be woti mwade men kaso o watu nanti men kaso kingo geme kune nane o geme kune tan flay ayini kiengo baka hanki tayengo karne ro bangen sui bo kenna nge hale kenga ati nga yini sirahun nali yitin sirahun nali bo kenna nge hale aranyi madinan ko itamro numoi atona hata bani itamoronu imoi agemuti tamoronu moy wati iwornu hata bo gajana ke gidi ken ati bo agemu qote en kana e big gajara ke adgaran kallato ken sawabura gajana ke limanan kawungo serebenuri kunyambu nandiga hono ilimanan kawun na wasi honne umakata bakana ne gajana ke kemrenga ken gajana nya qote en roti ken azwatul usra qote en gajana kembiran Allah harenga mpayra layru hana bewtu nanti una ibayale maw nanti iwi bayale maw ala sami wa ta muke aro nyamar kanibati hata wasendi aro wanjondi kembiran ayin islaminu hatunu wanjonga ne qa Allah harenga ti qala bane qarajabi arnya ampatenga sandenga kamo anya wanjonga ndo kembira qarajabi kembira Allah harenta awin bayale maw kekama
ati ala renti nemano kisinga kama ati ahilani na kangai awin bayale maunu nanti awo depasse nyanin kama qotendi aron nawendi wa ala linafaqati fil usri wal yusri nanti awon nafaqati nyanin kama qotendi aron nawendi nanta awo sigitin depasse su ko mandenga a kemira kena hilaniya askane na kangai ala renda koyi nanti awin bayale maun hilakari ala al'amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari nanti aw nyamar ne aw awin bayale maun nanti aw nyamar ne yana ti hisirenga aw hata ne yana baka hibre ma kena askaniya ala renda hilakari madinan konda ta'awin bayale maun nanti wa ala an taqumu fillahi la ta'khuzukum fillahi lawmata la'im nanti awo siki allampindi 100% allampi antar na reflan fila awo na direct kembira nga jaragi ndana jaragi kenta ngulli gana allampindi ngane hoy wonyana na kusa karsa ma dunke answer khoru answer hananu kuma dunke a kusa gara kembira khawara kena alla renda kira na kotoni nanti jaragi ndana jaragi kenna ma iwutu allampindi kembira misali na kangai o misali depine wakini ke misali sayyidina Hussein rahimahullah birambe kufan kongara leteren qiyai nanti ali yo baya nyana ra yo kapai na sawunya hangama bega imeni kempanga makembi sirsire kempi ladiriya kinani Yazid bin Muawiya dongo ti Yazid bin Muawiya unta kempangani yo sayyidina Hussein yayi kemira sayyidina Hussein ari iqina na kena al-muslimu ya muslimu ala kenqi komi kenqi santu indengani mobe ala kenqi kata kufango wa kemira ira koinanti tanyere wujunu sere kunyanka homa mena bayanya al-muslimu bin akhil tanyere wujunu sere kunya bayanya ra me birambe Muawiya kengani Yazid bin Muawiya go munana jamage sanqi Allah sigide be wono ara Kenya mari nanti kenna ferenya na jamage sankini khamo ara serunga ra yorno besu kama bani mani iwara mankara nanti aywa onta muno hinkiya o kono himbe munda ma anta kebu kehidi na sawanya kehiga na giri afit nan qore kemra ken serunga tawne ti aywa ngewono himbe munda ma anta kebu kehidi na sawanya iru sumurti ni bani nali suka mani murti ni bani jaragi nandi ma dungeke kemre nga kyango hamana bane tanyere wujunu ku sere suku sagara fuseni lawara inyera bayandu al muslim buna khilla kemre ura lawara isuka mandembu ura halle na sawanya kanga jaraginde kemre Allah aren bayra kenya kirano qotoni ti jaraginda na jaragi kenna ma wuriga dinan ne an ko ne dinan liga dinan golle goriga ariga 100% har na sunde kapa nan jiraga ma sagran balle kemira ala ran bayra kenya ko nanti anatani ina baya nya ikira nanti iwosiki alampini 100% untaru na sika kenda ngale la ta'khuzukum fillahi lawmata la'im jiraginda na jiragi kenta argana alampini kemira akragandi ala renti aw baya nya ni kira awi ke baya le maunu nanti awi demana birambe ngana bukata ay Madina awin demana kenna ngale awin kawana gilhonga agaw ay menu kawana kinga himbe gantali ay menu ra anta kenya ninga kenna ngale agawa yaqun kawana kebe awin kawana kinga agawa re mun kawana kebe awin kawana kinga kembira Allah renti kukaragi aga na kettimani kemira walakumul janna kemira arjanna wagara kullai dunu karagi aga na kutimani kemira arjanna wagara Allah ren pagara kullahiru ya kini madinan konga Allah renda kullahiru na kini madinan konga kullai dunu karagi Allah renda ku kini madinan konga birambe Allah renda kullahi dunu karagi kini madinan konga serego ati wana kullahi dunu timani tigemira ati arjanna wira
kemira sahaba yugo madna sahaba no kuro mena madna go kuro mena wati kenda Barau bun Ma'rur al Barau bun Ma'rur ken ko sagara Allah hare liga tikitenga ati Allah hare na ati na'am ambara kebe ko odungetai ati wallazi ba'asaka bil haqq nabiyya ati ikunati kamane be garan qi na ti tonwa na ya nabi me ati wallahi ma ogaran kaba gilu honga ogawo o ya kundore mun kabana gilli himbe ko ma nyime gara ko mobe o wantam da tora bena o ya kun kita kenta kitana o wantam da tora bena ore mun kita kembira kenta kitana kembira kinga nya watibe kebe al Bara bun Ma'rur ya ati Allah renda ya Rasulullah ati oku wallahi abna'ul harb fa nahnu wallahi abna'ul harb wa ahli al hilqa warasnaha kabiran an kabirin ti oku madinan ko atoku ni gajangel le munyere oku ni gajangel le munye mana o sare gajangeli nan qorari wa ahli al hilqa aro yille ndungon wati su anga yini himme o wana bo qarni bero wana qarni tanade anga yini gajangende kembrenga o gajange qiyamutunu baka qirsillaqe kata qirsillaqe kembrenga o ku qoni o sare gajangeni o gajange nyaagatu o sare gajangeni wa o gajange nyaagatu al Bara bun Ma'rur na to kamana keko Allah harinda bane kembrenga hono wodne Abul Haytham bun Tayhan aken ko sagara al Bara bun Ma'rur aken ko sagara ken diga men kutu na to diga men no na aken ko sagara diga men kutu agenda diga men yoko kenya sawi na al Bara bun Ma'rur diga men ke kutu ken kanga Abul Hasan bun Tayhan aken ta kamo ati faqala ya Rasulullah ati ya Allah hare inna bainana wa bainar rijali hibala ati oku oro yu wonu na yu khori wonu na lahirun kace ngoro menare lahirun kace gemu khanne ken ngoro mena gemu khanne ngo oro honu na mana oro yahudiyanu madina yahudiyanu na sawunya al ausu gemu khanne yukundo yahudiyan qabla yona al khazraji gemu khanne yukun khanaro yahudiyan qabla yona kemira kebe gani Abul Haytham bun Tayhan ahaymuna na Kenya bangande Allah harinda ati kemira oku gana gemu kanne be hay oro yahudiyan kuna oku gana gemu kanne gel lahirun kutu o gana lahirun kacen kutu na ko yahudiyan ku inandi ho nta oro menaga oro kun khani taalemwa ona ko yananti gemu kanne be oro menaga gemu kanne ke bono ho nta oro menaga ati kensu dangi halle alla gana ranken dema nan sembendi an kata an pawankan serunga an sage anna makariga tikemrenga ay ngana makariga an ngana diga yille makar no kuto Madina ga ken qarani o kura gemu khanen bu oro taalemuna tikemra Kenya na kamo hagra imbe ko nanti gemu khanne be woro yahudan na ogana gemu khanne ka sugirni na ko yahudiyan kuyi nanti ho ndoro mena ken bala Allah ga naran ken dema na lan kata nan serunga kingani makan ko kembe an ngana diga taw maka nan yille nan yille maka na bu Madina tikemra kunya na kamo kendi ken qaranyo ko himen go tagiri ora talema umbu woro mena adeza kiganya bane tarogu mundi ti fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiganya bana Allah hare amunye Allah hare munye ira ko ina ta Allah hare amadu misoyini fiyo ma kan mengo baka selan Allah hare munye na nan soyi masoy khanen go baka Allah hare madu mikenya na har kota kemirenga ta Allah hare munye kemiren Allah harenti qala Allah harenti bal الدم والهدم أنا منكم وأنتم مني أتي كم على هرنتي هوري كن هوري ما نعم بري كن كي هوري والهدم كم را غروجاندي كن كي را غروجاندي أنا ليرون غروجارو سربنا أقوم ليرون غروجي إكرو كني منا أتي إكي الله هري أنا منكم إكو جلانجم أنكم مدينة كوي واي أقوم إكي غني مدينة كني واي كتا hari gana hangan kita na duna sumara igenda baka Madina na tawo no kutana Allah harin bagara Kenya Quran dura bo Madina gombe ga jote Kenya gililen ki kotage kono Allah harin na makariga aqisan guten wornino kembrenga Allah harinti ana minkum wa antum minni kembra an kunni kai ike men an kunye aw kon mawri nan ta Allah harinti Madina gombe salin wa khomi
yu qore ambe dorokilleme bero nan dorokemure tikembre ngati madnango nyani ken dorokilleme dorokeme be kadnam patenga ani yu qore go jondorokine woroni idro ko qorumure tikembre tiken jondorokine ti madnango nya hayken serun kutuni dorok qorenga kena mani ko ni kinga ko ni nan dikiro madnango ko antinta mosiri ike yani madinan kuma wa madnango nya nike kiya sawu madnango ira khair qore kita na sawunya Allah harendo ke gemu khanne kemra Allah harenti ike wo sere gajana angungara ken gaja agara sere su gaja ike mo ken gajana kemra wo sulhun kin sere angungara ken sulhu le maw iwo sere sulhu le mawnu angungara ken sulhu le maw ataqamo ati uhariba man harabtum wa usalim man salamtum kemra iwo sere gajana an ko madinan ko gara ken gaja kemra iwo sulhun kin sere na haƙarta gini sire an gungar haƙarta gini kin a kiga ya wati be hoyi madina gogro mena wadni kenda Abbas bin Ubada bin Nadla Abbas bin Ubada bin Nadla ken kahana girna sigi aw kuma na madina goku waju ate kamo ati madina gokura tanku aiwa a hayni bayale mawni yani Allah harim bayale maw ati baya kenya kanga kama ala harbil ahmar aw ala ren baya lema wonnanti awo hatan kulle awa de manana hatan kulle ngaja wal aswad awa de manana hatan minen ngaja gilisirunga kenguren kangai siren kalte su ana gajangen jongoi alla harenga kembira aw kenga minen gajana siren kalte su agana rin nantoni alla haren gaja madina awa kenga minen gemme awa Allah ren de manana kengaja kembira kebe gani Abbas ibn Ubada ati madnan gokura ati fa in kuntum tarawna annakum ati angunga na warin nanti ana burun palaki masiba qotera kita asir kananku kunkara ti kengana ya watibe aga na tunanti aw Allah ren kinni iqonua kembira ti gilisisa a gilukusa no baya mauta rahinare ati kunati Allah aga na tunan tawo Kenya na taga na Kenya ka ti kembirenga duna yagu aro lagara yagu Kenya akitanare duna yagu aro lagara yagu Kenya akitana aga na tu nanti masiba kote inda akita ana Burundi pase sere amod na sere wodde mana ka masiba ngana nyime kita an wasagera ambalangan dumununu kembirenga Al Abbas bin Ubada hayra Kenya ko madnan ko kura na qotoni kaga na to nandi masba qoteo a kidana na Burundi kenan ya la ser kanan ko kun na kara na sabunya serenga sere in ser kanan na kara banan paton kallanga magayan ne kenan hayra Kenya kiran na qotoni kaga na to nan da ser kanan ko na kara a na Burunga na halaki nan dawo Allah harilla wala isrunda tigilisiza aga na Kenya duna yagu arla yagu a kinga akidana de ka aga na to nandi anko aw timane yana lahiru nga ala ren pay gara lahiru be utara nanti o hagra bayanu karagi be ko sisa aga na nan taw kenti manne Allah harenda agra akhiri kata kebe aga na tun nanti ana burunga na halaki keta masba qotera kita asir kanango kunsu karana nyime haraga debe kinya gane karne kinya ni madina kemrenga aga na tun nanti har kinya na ya anta Allah harilla wala iqonunda anta Allah wala iqonunda tikemrenga tikenga fahuwa ati wallahi khairu dunya wal akhirah ati kenyani duna khairinga wa kenyani lagara khairinga kenyani duna khairinga kenyani lagara khairinga kena Al Abbas ibn Ubada kenyi mera madnan kun ngaju tike yero baya ke gonyana aha taga na tu nanti ana burunga na halaki masba qoten da akita ay menuri a ser kanan kon su komanten kara a debe har kengane karna aga na tu nanti har kengane ya anda Allah harilla wala tiken be hay tiken duna khairinga wa kenyani lagara khairinga kemrenga ati udangan kemra madnan gon su ka manten ka unka huna Al Abbas bin Ubara su ka manten ka huna jabe kene tanyere arsoro kraike iti o ko lahru lana Allah harenda ne manu kisinga kama ti hari onna buren sunne halakina hari masiba ga ne o kitana hari o serkanan ko kun su ga ne kalla kemrenga ati
igrake ko wati be itala na fama lana bizalika ya rasulullah kemra tikenga na ya o ma Allah are lawara tikemra timmanora manin nona innahanu wa fina bizalika o wana kella hiro timananda nanti har o naburen sunday halaki har o serkan gon sunday kala har o debe ngane karna o man kella wara tikemra ngatel manora isuka huna Allah aren tirnigen kemra Allah aren tura e agana kenti mandi kemra nga falakumul janna kemra aljanna ya wara a muso kena aljanna kella hiro kanu beno ay hagara utara agana kenti mandi Allah aren tura tikemra ngati imuso na aljanna imuso na aljanna bokia ko watibe ikusandi Allah aren ngani tikemra tankitem bai ona baya mutanda ankitem bai ona baya mutanda kemra ngatar ko gumunda ko inanti sir hana be baya ngaya kenda wati kenda Asad bin Zurara taro gumunda ko inanti a kenya tanyere arosoro kusiki isuka homantem ponnan kaye isuga yan kasa serebe tigena Asad bin Zurara isu yan kasa kenya kemrati Allah arenda bayanya akempana hanara Allah arenda akempana hanan girna Allah aren bayale mawo a honora ko inanti tikende ametoti Al-Bara bin Ma'rur ti bayanya tikempana girna Allah aren bayale mawo hono kanara ko inanti ai ti Abul Haysam bin Tayhan ti kempana girna Allah aren bayale mawo komi tar kon kitabun o maremu khilafun qoro tar gumno mena sirhan hana begra bayanya kaga na ya ho ala kulli hali tarugum po gaben ko niga hanke himbe kama komi targon kitabu be gono igoti Ibn Hisham al-Ansari kenga hanke himbe kama kenni nanti sirhan hana begra baya mutu Allah harenda kenni Asad bin Zurara kempan hanana baya mutu Allah harenda nema no kisenga kama targon kitabu be gono igoti ni ken targon kitabu Ibn Hisham al-Ansari dongo aken koni gemu aken koni ga hanka himbe kama nanti sir hana begra baya mutu ke jamare tanyere ro soro kray geri tikemere na tikeni Asad bin Zurara yayi epi isunyi ga nkasa kenyi ke je ado ke qurayri yugo benu ga yino asunyi ga nkasa Asad bin Zurara ma ken pan hana na baya mutu kennan hala kenya ni Mus'ab bin Umair akenya na ajatigi Madina bo aken hana grupo hana begeda gili soro kutumi Asad bin Zurara aw kunde kenna ngala sorota miro hilo begediga aw kun khanari kenna ngale tanyere serebe haygari tanyere ro soro krayge aw kun khanari kenna sabuni Allah hare ne manu kisenga kama iga hanke ke kama iga gemarsa Allah hare nkahanati iwo yungumu tamiro hilo sorota miro hilo wo kenya na iyungumwa sorota miro hilo kenya na iyungumwa komi kenya ni nabi yumundi akilenga mowe Nabillahi Musa aken khana gani yungu mun kini qabla ara surata miro hilo ara kenya qi na kenya yungu mo ko Qur'an nga ken ko ni no kudanda no mobe suratul a'raf Qur'an wa sayna kama awtini wa qata'nahum sinatay asharata asbatan umama aw ken ko ni tora surata miro hilo ora kenya yungu men bo Qur'an nga ko ni no kutana hilaqari Nabila Musa asro gutam rehilo suratul maida Qur'an wa sayna kama non kahanai ataqamo wala qad akhadha Allahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba ti ira lahiru liga bani Israil ngoma ira surata miro hilo khigli meri kiyani kana senu ngakene Musa qarlemu watu kunda himen watu kire Musa watu kunda nuqabao bo kenan halle nabila Isa alayhi salam ken kahana ken qarlemu watu kunda hawariyun ken Isa qara surata miro hiloqi nanti kuna nda harna unkendi tikenya marqannya kemira ken surata miro hilo kundi watu kunyara hawariyun wa iza qala Isa ibn Maryama lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah bo kun surata miro hilo kun gani Isa qarlemu agar himenu qi bo Allah ran qatil ne manu kisenga ma Madina ngogu ti woni surata miro hilo woni kunya iyu mankenga kembere nga ira kehi sankawo ira kinukuma kembere kunna ni Madina india khirnde nya tike to ngari kenya marenga
kun surata mir hillo tar hugumunda itonun sahara ken sere hana ken ni koy yodni kenda As'ad bun Zurara akinya na sere hana Allah rengra sere hana biya yungumenga tanyere ro soro kray geri asir hanan As'ad bun Zurara kene khazrajin kenga ahilandi kene Sa'd bun Rabi'a kenga al-Khazraji kene khazrajin kenga askandi kene Abdullah ibn Rawah kenga khazrajin kenga anatandi kene Rafi'atu bun Malik Rafi'u bun Malik kenga khazraj qablan sire akragandi kene al-Bara bun Ma'rur kenga khazraj qablan sire atumundi kene Abdullah bun Amr bun Haram kenga khazraj qablan sire anyarundi kene Ubadah bun Samit kenga khazraj qablan sire asegundi kene Sa'd bun Ubada kenga khazraj qablan sire akabundi kene Al-Munzir bun Amr kenga khazraj qablan sire kusro kabi kusuni khazraj nuwa don usro sikiwono kuna ausnuwa kene kangai kempana hana kene Usaidu bun Hudayr kene ausu qablan sire ahilani kene Sa'd bun Khaysama kene ausu qablan sire askani kene Rifa'atu bun Abdul Munzir don kusro siki kuna ausu qablan sire soro kabi kuna khazrajin konga soro siki kuna ausu konga kun sunda ka homame kuni surota miro hillo Allah haren begra kunyanya yungumenga ati ira ke dina sankao ira kenkina gai madina ngonga maande madina andi akende kadni atigin nyamarenga kembirenga ana serun kiri kata dinanga kembira ku kwanya jamanu ku yungumenga Allah hare agana jamasu ko me har suro siki aw sirbani yana iyungumenga komi kenga ni salama on diga kilenga mowe be surota mira hilo kenga ni nabi nyum diga kilenga ko wara Musa kallengo mowe aro Isa kembira kunsu kahana rasulota mira hilo aqi Allah haren khaira kemme yanya madinan kokuri ko hagira kunto onunya saw a taron kama sisa kembira baya ke ira baya muto Allah harna nan tlawati be a keganya ke bayanya halle akodo parce que ni to baya ke qur'ani itla halle hinsui ti shetane kusada sonko setane kule tar ko gumunda ko ina ti setane diga setun no quruginte go kama qama zalika ash-shaytan ala murtafi' min al-ard adiga sigin no quruginte go kama na girgile go kama a sonko akule te qane besu ko mantenda mu ate qamo ati ya ahala mina dungonu ti kembirenga angunya ganda Muhammadu yawa honu ti tati muzammam tarong kitabu nuno kenkoni hono ti Muhammadu telangunya ganda Muhammadu yawa kembirenga sir murtin tonya ntengo nandiga kai ni kanen kinai nanti iwornan kungaja sir murtin to kundiga kai ni kanen kinai nanti iwornan kungaja kembirenga honura ko nanti ati aya anda muzammam yawa ti ser murtun to nyante wonan diga ka hay nanti wornan ko ngaja ehil ho ya tar ko ngita wonundi e mori kembirenga besu ko mandenda kemu himeno mina himeno makau parce que akule besu ra mu har Allah harin mere isse banunda mu a ke ganya wati be akbaron qoto Allah harin mere qanito Allah harin te fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha azibul aqaba tikebi hay ki hay azibul aqaba shaytan go aqaba no kunga wati kana azibu tikenya qanne hayke shaytan be aqaba no kunga wati kana azibu tikenya qanne hayke kemel Allah harin da digame go ko na toki kan Allah harin ti ama wallahi ya adu wallah la atafru'anna laka a ti ya Allah konneke ti wallahi minge gari hese angen kanne ma ko taygo woni pere nandu woni hese an kanne ma ko taygo Allah rena jabike kennan yale Allah rendu nyamare suma amarahum an yanfudu ila rihalihim Allah rendu nyamare nanti un sanki besun kamande an sanki nandiga ita odingranga kati likuma kiga ko watibe sahaba no benu wono madina ngo ikanu kewre karangare ya ma al-Abbas ibn Ubada
kende Allah harenda wallazi ba'asaka bil haqqi ati ikuna de kamane be garan keti tunga taganan kanu sisa o nyamari nanti angano nyamar nanti mina dungonu ongiri o kama kumani ti kahanga woni suko amanden karni yama ti wallahi mogara kenya ti na sabunya o kuni gajangel lemunye o wa qimu dun qirse kata qirse na sabunya ke man kai be haga bu kahirin do silami be sura kemu boy kanawre ay kumani manilin bukere kena sabuni ala abbas ibn ubada kenda ke ko Allah harenda nan Allah harenu nyamari una mina dungonu ine sukari na sabunya himma buke halle Allah harenti tiga manya martikinga lam umar bizalika tiga manya martikinga Allah hare madungura kendi kembala kenya ta Allah harnan dungira ingiri kumani ingiri mina dungonu kamana sai kamani suka man tegari na sabunya har quraisunu isura ke qaware mu boyintatu himbe woni buke qaware na sabunya gem qannige aqoti kama musri ila gem qannige laylun benu gagiriro Allah harena ira laylun ko qotoni kembere intamu da hotana mbuke hidi kiyan sabuni al abbas bun ubada kenda ke dami Allah harenti tikama nyamartikinga ima nyamartikinga kiyan Allah harenti walakin irji'u ila rahalikum kembere tiqasage kata alikunga ayu kungo no kube qasage kembere nga ati faraja'u wa namu hatta asbahu kembere nga sahaba nuku isage kati likunga igari mobe ban mane hillo boy sangi ke mori bani hillo kembere ma isu kumas isu ma kusaga giri nan gatimi igari mobe isage ke mori bani mane hillo majamango nyimene besu di ala ari nyime di al abbas aro ala abbas idiga bo kiyanya wati besa ilenga kare pase ke kule khane besura ke mu quraish nun to wa ya mun no honne ma igoni kata madina ngonga yari kata madina ngonga sa pase kibara ge besura mu kembe quraish nun sika wa ya mun no honne mi goni kata madina ngonga wura qabila no witirni nan dangu nyaro muhammadu na lahirun uturiwa an yana bayanya muhammadu rawuriwa kembe yari kata quraish uri kata madina ngonga sa uti ya khazraji jama te khibaran kinyo kui nandi anku o yugoke qad ji'tum ila sahibana haza oroke yo angunya likatai nanda aurna abuni katai nandi ara wondiga adebenga ara kaninki nei nanti awo ademana noku gaja nanti awo ademana noku gaja iti okunati allai ona arabun qabilan suka mante ganyen nan giri oro arabun qabilan suka mante na o kempa sono orangu nyasir banko nan gaja oro arabun qabilan suka mante nan gaja ganyen nan giri oro arabun qabilan suka mante na o kempa sono na dinanti onangu yasir banko gaja angu gaja ngin talora fiu wangu gaja ngin konini kiya ko wadibe ora ko ina dim madina sirenga benyambu na lihiji kesina ka serebe no islaminga uri kenyi tanyere sorokare kembala serenga benyino bo serebe no ganta ke hisera kunyanse bo himeno ga wasera kunto yo me ya ala kumbaini keta iga gemu himberi uri ken kabaran ha gari poi kembre ga na ko nan tinda sera ira garen gudu bo salama on kari garen pramunte bo keta urna ya kamo e kaga na ko nan di tongunya ni ira iga gemu khane be ira kemborto kembre na e to sa yo kuma na me ya ala kumbai ka alari isuturi serbenu ganta ku qibara ke sera kembra madina ngokuri serbenu ganta qibara ke sera kunyangir nan sehe yungu benu go weli ganta qibara ke sera kundi ti makangonda ti wallahi ayira ke diame be go tiketi tumi na sabunya o kwani yungu mwa ke qibara ntanya na fiu ogu anda sera ogu koni ganta sera kinga ko ni nan damanya kembra agara qibara be mu tumuntari har le sere gare kanengine madina ngombe kembere nga yungu mun to sehesene ke kota abdullah ibn ubay ibn salul aken jamakeri bo aken kama khibara kesera aken katim makan konda te kadiga a hajui parce que ike go madnan go ma darun tawo bere ike go ma yo keberi unda ke me hinya na feu igami ke buasera angara wari ke ga mabugasera kengure ni amanya kembere akataw ta hakare tumuntari ike ko ni ganta sera doro kengure na amanya na sawunya ike go ma yo keberi bokia ko watbe a keta makango isa yin nanti madina ngompe na sawunya abdullah ibn ubay ibn salul hagra kebeko boku hayga sehebe we kharaton yako na sawunya kunta sera bohimeno ga wasera allara kullu qalliga iho mase
kede ko ne to wo me ya la kumbayni kita Allah ranya makango ni to ke jamar sayra qanuti wogili bo igirnde honyi iro mena wodni kenda al Haris ibn Hisham ibn al Mughira aken iro mena don aken to hunya ken tani ken to siren mosri to haram barani wara ken koten kemrenga hoqani madina go kuro mena wodi kenda Ka'bu kemra Ka'bu re qaneto Abdullah ibn Amr ibn Haramra Abdullah ibn Amr ibn Haram kemra re qaneto kenda ti to hubya al Haris ibn Hisham tani tige to haram barende tangen khani yungu mai okuro mena tele anyi men take to hume mundunu anyi men take me mundunu na sabunya to ke haram barende asiren kiya go watu be kene al Haris ibn Hisham akenda ke diame mo kenno ko sare halle hay Ka'bu ya are halle Ka'bu kenno ko sui a to hunu ko buni tani na sire Abdullah ibn Haram kama Abdullah ibn Amr ibn Haram ara sira kama nandiya kenya bana Abdullah ibn Amr ibn Haram ati Ka'bu dangan tana yugo mbutuni anda yugo mbutuni amma kawana ke diame ko ni amma kawana kira ko bana Ka'bu ti tinjara diame be gondin ko ne khalle go wato hoke an aroni tina sawunya ihaira kebenya kene tagumanje sire ora ko ina de Allah hare nan sana Allah hare lenkane aro Allah hare le hale ni golini ti tagumanje sire ni gale Allah hare nda wato sire ni gallara wa ke mori makangoku tagumanje sire ni galura wato sire ni galura kenya sabuni madinan ko kebe gani Ka'bu ya ati kewure sire no tina sabunya kewa ko ini nan de Allah hare na sabunya Quraysh nugu yin tagumanje golite tagumanje ga mosiri bokebe ne Ka'bu ya ati kewa ko ini nan de Allah hare ahin woni lagaru kwama na sabunya Allah hare no makango yani bani wa bu makango yare an gara wari kigari to hombuni na kino kui kinya ko ini nan de ari imenu halale ire kitun bilibu kendi na kino kui kewa ko ini nan de Allah hare ko ni ya qalle qala hare pille ni lagari ikullan saruna ma gila rage tawmanje ko ni kebe gani Abdullah ibn Amr ibn Haram ya isuko mandenda ke warna digen tumi kembere nga kurwa ara to kirga narodi ara to kirga arari tandi na sawunya kene tawmanje sirai kinya ko nan dinyi golente tawmanchunga mosiri bo kenan ya hale igatla ihinu siwatwe madinan ko iri monsrondi ila kilele da madina bo idiga halesa kibarun mun ninde arhi ya munde na sawunya ke setane ke kulekane al Quraysh nugo kandi ira ya mundu na ya mundu mai gorni sabata kama nanti Allah harendo himenu haiga gemure madinan go kwani Allah harendo himenu haiga himenu wore kanengin Allah harenga madinan go kwani kelle sabatu mawa kenno qusui ira sigumungirndi serebenu gan taw I lengan taw yugo sawu e kusara kungirndi tungaro madinan go mbate hani kenna madinan go illato kanga yini jamanga ne terna yini serego nono haju sababura wal maqbara tana sababura kungo to halle bo sorohi linyino kunto halle kunyi halle kenni Sa'd ibn Ubada al Munzir ibn Amr kun sorohi linyi halle wa kusrohi li alla harenga rasulota mro hillo benya yumangenga madinango ku yumangonga kembiran kusrohi li so kundi isuna qazira jingoyen kembiran Quraysh nugo girisa ni tantawni nan yaro madinango ku halle barani kutun wani lato kanyoro kusro hiliri iganyoro kusro hiliri soro ku hiliyile ni hay irani makango ku yo kamana leti butenga ibutundene haranga ni rentenga ranga tunandi ku butundene kinga ya watu be kebe gani al Munzir ibn Amr ya akendi dumundo akem progotia me kebe gani Sa'd ibn Ubadai ira kelliga isabata kendi warariga kenna ni al Munzir ibn Amr ken wani progoto makengita kembere na Sa'd ibn Ubada irariga kace be gani anyo go menga ira ken kace wasa na kenyetu na kitumbili yetitai na kutello akannga keta nan sedu nyoma men kama yoko mana futu di halle yoko mana futu bira mega ken maka inya honwa katunu honwa damunu honu henda mbona yagini ira katu mega wa jogini kembera mira goni alkawa ira ga alkawa keta jamali me yoko mana katu Sa'd ibn Ubada akenyi man kamana irwaya ke koni ati birambesa kamnenga dumbu igada kibaran ke ne Quraysh nu yumango nanti Madina gongo ni proto kira serbane kituri kemira Quraysh nu yumango igirisa yo kamanali ti irinde ikira ho hay iro mena ken war mon sire na ya laqen kulleni
ikira amiri noni nanti khairi ganai kuri kembira kenni ke yuwai ike gora khairin gigit kenni wai ito yo kamana li iga kin wati be ken gusaga jana boy ke yagene nantla ni gumuri keta imira dankana wonan diketa khairin ta ku hori ira dankana wonan de khairin di hori iri mengi ya yo kamani katu kinga wati be sa hono ihne lokeni kenni koy ken abul bakhtari bun hisham akenni sirai alla maslama ulla kutara ka atura sumakin islamin abul bakhtari biran begara ambargon sawo alla rende qablangama soro karage bega ya sawina ambargo ke papembo abul bakhtari wo kundi komi ora kinga katikenga nandangi mobe ba atura sumaki alla renga aro sereben ya sawina yiga nengana wurondi na kena alla renga ataka kungari bokinya sawina abul bakhtari badir kota urakari me badir kota ugara me yero gayango jopere alla renda serdanta nukoyi nanti sahaba nu ilo yana kin kun o mawkari yana kin kun o mawkari bo kun serdanta nu abul bakhtari nyukundi alla renda ko nanti yana kin abul bakhtari ya umakari al abbas kan yukundi alla renda ko nanti yana kin al abbas ya umakari ka kebe gana abul bakhtari ya ba keno serebe gara mekita keni badia arabu yuwani ken abul bakhtari ra mekita kembrenga ate abul bakhtari ra ta lisigi tatinga alla rendo nyamari nanti o mangaja ni to badir qurayni kembra ken garay abul bakhtari ro immi nyangi ngodomi ari mi nyangi ngodomi kembra abul bakhtari ti badia arabu kira ati kembra na aga nge tokono mi nyangi ke qara ken khana tokono kembra badia arabu keti tam mi nyangi ke tigen to makura anke nya to ngora alla rento o ma kinya bo kenga ko watibe abul bakhtari khana ken no kusara sugen sawni ti arabu nun ta digana koni nanti serendi mi nyangi lawara gajalakinga ay mera kisse mutu menyake kenkara tikenta digana lagami kinga ko wati bari menyake di jongo ibadiya arabu ke tiwa gajana bo badiya arabu ke arihi lisukari arabul bakhtari kari na menyen kari kemera khawarenga kin Allah harenga kaware kemalunga Allah harenda Allah harengun sunu khabare ke mosri qalla gana kiti kebe kenni kai kemera abul bakhtari aturasuma kin Allah harenga aturasuma ke islamin kemera sadu bunu badati yo kusali nali tarombi nali raqami ni ke tarongre atikemre ke jamari angenda seretu ango laru khasanati himbe tongawa na samu arabu nugo kote nganu kita igana laru khasati serebe toyi kemra kinga manengo ni udema na la kisni kenyu laranga na samuya darunta hinu kenna lura kinga ya bani saru bunu bara kenna ya sorohi liwono makango ni kunyi jawunani kemre kun sorohi li kenni Jubair bun Mut'im aro Haris bun Harb kun surohili kunyira jawuni Madina yana diga ni walle Sa'd bun Ubada qarhan no yari wa iro Sa'd bun Ubada yin higgabe ya abuni ni dome kinga ko bane aha qarenya ga kun surohili kenno kusui Sa'd bun Ubada kusaga kule ti kemera ti Jubair bun Mut'im kenta yerewa Haris bun Harb kenta yerewa kinga ko bane Abul Bakhtari akenyi me begara keddiga me kunara akenyi me kusaga wuru nandiga debinoni nandiga Jubair bun Mut'im mundu aro Haris bun Harb na keddiga me sagi tarunga mananti aywa yuwa hay Quraysh no ma yokamana katu ira jogi me akaw kamana kule tangun to yin bo arabu no kunyi ga lira mosiri pasa ana kule ti gunto ay kuma nan dallo hiara kenyani kule ngonya tanto kon kenno kusu kusa garba sunin nangri iri tanta unin nali alkaba no kuma irani Sa'd bun Ubada yeme wakama kadu iteli ken koy kusan de Sa'd bun Ubada yani kusan de ti wallahi Sa'd bun Ubada qaratono aw ku qarhan noni tina sabu yogo nyira Madina onyi wallaki onyi rona Kenya qarhan noni wa aroni higabe ya abuni domi akenya ni ohin su Madina wani wallero honsuna ken sabura Jubair bun Mut'im ken diga sigita tibana Haris bun Harb ken diga sigita tibana ti Sa'd bun Ubada wa ku qarhan noni sirsu makinye gilkinga ya sa sirunda tono sirun sangaya ken no kusui kunda ariya na bere na monsroni na horu benu ganya na kundi sa disabakai na monsroni na set hongama kenda sage na ndiga Madina kemrenga akisimonya hake na sawnya Jubair bun Mut'im ar Harsi bun Harb kunya sawabu na kisili kemrenga keben Sa'd bun Ubada keta imam Madina kon kutungita khira kembe kita ira so kemen jogo akenya kama yo ni to kamana katu yitnara tankum Madina ko angun yalli nan taworni Allah haren buguni nan ya tai kenna ga halle awara kanen kinai nanti aworni adema no ku gaja kemera de kemen su jogo Sa'd bun Ubada kama
kemrenga Sa'd ibn Ubada soro libenya sababu ina kisi ni ken Jubair ibn Mut'im aro Haris ibn Harb kemrenga ken sababun kitekeri bo misal san kana gabo Allah gana dungate kotatana woni dangi ta kutana Madina koku igana daga Madina kan golele ni dangi iro mena serebenu kunga maslama hina bornu ngabe ma kullin lagar khamo Allah gana dungate kumbani o ken kutenya ren ko nara Allah gana kumani ko insha Allah otini arno gemni sababan o du'a on karna wati Allahumma ya farijal hammi wa ya kashfal ghammi ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وآتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لقاء السعيدة